තාත්තලා හිටියේ රට කැනඩාවේ. තාත්තට කියන්න එයාව බේරගන්න බැරි වුණා කියලා. තාත්තා මොකුත් කිව්වේ නැහැ. අම්මා මෙතන ඉන්නවා කතා කරන්න කියලා ෆෝන් එක දුන්නා. අම්මා ඇවිල්ලා කිව්වා ආරංචි වුණා. මට එකක් කියන්න පොඩි එකාට රිදුනද නැද්ද කියලා. අවුරුදු 17ක් ගියත් මට ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ. இலங்கை ஊடகத்துறையில் அழியா எழுத்துக்களால் செதுக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர் லசந்த விக்ரமதுங்க படுகொலை செய்யப்பட்டு இன்றுடன் 17 வருடங்கள் நிறைவடைகின்றன. அன்றும் இதே போன்றதொரு நாளில் தனது அலுவலகத்தை நோக்கி காரில் சென்று கொண்டிருந்த அந்த ஊடக பெருந்தகை தெஹிவலை அத்திட்டிய வீதியில் வைத்து காலை 10:30 மணியளவில் இனம் தெரியாத ஆயுததாரிகளால் சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த ஆயுததாரிகளை எதிர்கொள்ள அவரிடமிருந்த ஆயுதங்கள் பேனாவும் பேப்பரும் மட்டும்தான். இந்த ஆயுதங்களை கொண்டு இரத்தமின்றி யுத்தமின்றி உண்மைகளை உறக்கச் சொல்ல இவர் என்றுமே பின்னின்றதில்லை என்பதுதான் இவரது மார்பை தோட்டாக்கள் துளைத்து செல்ல காரணமாக இருந்தது என்பதும் ஊடக வரலாற்றின் கசப்பான உண்மை. ஊடக சுதந்திரத்துக்கு மட்டுமன்றி மக்களின் தகவல் அறியும் உரிமைக்கும் சம்மட்டியால் அடித்த இந்த படுகொலை சம்பவமானது தேசிய ரீதியாக மட்டுமன்றி சர்வதேச ரீதியாகவும் பெரும் பேசுபொருளாக மாற்றமடைந்துள்ளது. இவ்வாறு இருக்க லசந்த விக்ரமதுங்கவின் படுகொலை தொடர்பான பல்வேறு தகவல்களை எம்முடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார் அவரது சகோதரரும் லீடர் நிறுவனத்தின் தலைவருமான லால் விக்ரமதுங்க. මම කාර්යාලයේ හිටියේ ලසන්තාව ඝාතනය කරපු තැන ඉඳන් වැඩි දුරක් නෙවෙයි. මට දුරකථනයෙන් දැන්නුවා අපේ රියදුරු මාත්තේ ලසන්තාවගේ ආර්ගේ මේ කාර් එක නවත්තලා තියෙනවා, මේ ගහලා තියෙනවා වගේ පේනවා සෙනග ගැවසෙනවා කියලා. එතකොටම අපේ මේ ලේඛක ලේඛිකාව කීප දෙනෙකුත් ආවේ ඒ පාරේ. එළ කිව්වා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. වටේ පිටාවේ ඉන්න අය කිව්වා කළුබෝවිල ඉස්පිරිතාලට ගෙනිච්චයි කියලා. ඒ වෙලේම මම එහාට ගියා. වැරෑරුම්කම දැනගත්තේ ඉස්පිරිතාලට ගියාම. එතන කිව්වා මේ ඔළුවට වෙඩි තියලා තියෙනවායි කියලා. ஊடகவியலாளர் லசந்த விக்ரமதுங்க படுகொலை செய்யப்பட்ட போது அவருக்கு வயது 50. 3 பிள்ளைகளின் தந்தையான இவர் குடும்பத்துக்கு மட்டுமன்றி சமூகத்துக்கும் முக்கியமான பாத்திரமாகவே தொடர்ச்சியாக விளங்கி வந்தார். இப்படியான இவரது படுகொலைக்கு யார் காரணம்? දැන් හැම වෙලේම මේක මුලින් වෙච්ච කාලේ කිව්වේ LTT එක මැරුවයි කියලා. අපි දන්නවා ඒක නෙවෙයි කියලා. හැබැයි එතකොට හිටියේ රාජපක්ෂ රෙජිම් එක. ඒගොල්ලෝ තමයි හිතුවේ LTT එක පවරපු මේක කියලා. දැන් අපි දන්නවා ඒක නෑයි කියන එක. අපි කොහොමත් විශ්වාස කරේ නෑ LTT එක කියන එක. මොකද යාපනයේ මුළු ලංකාවේ හැම පැත්තේම තනි ලීඩර් එකට කැමතියි. ලසන්තට කැමතියි. හැම ජනවර්ගයක්ම. ඉතින් LTT එකට ලසන්ත මරන්න හේතුවක් නෑ. ඒ කාලේ විමර්ශනය අඩපණ වුණා. හේතුව මම මේ කිව්වේ දැන් කාලේට ඉස්සෙල්ලා එක කියන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඡන්ද ගන්න ගෙනාපු එකක් තමයි රණවිරුවෝ කියන එක. ඉතින් මේ අපි දන්නවා මේ යුද හමුදාවේ අය තමයි ලසන්තව මරන්න පාවිච්චි කරුවේ කියන එක. ඒක දන්නවා. නමුත් දන්නවා. දැන් විමර්ශනේ නමුත් දන්නවා. පොට් සයිකල් පැදපු අයගේ නමුත් දන්නවා. අනදුන්න අයගේ නමුත් දන්නවා. කවුද ඒ யூனிட் බාරව හිටියේ කියන එකක් දන්නවා. கொலையாளிகள் சுதந்திரமாக உள்ளார்களா? දේශපාලකයන්ට දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා ඡන්ද ගන්නෙ කොහොමද? ඡන්ද අඩු වෙන්නේ තැන් වහගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට රණවිරුව කිව්වයින් පස්සේ හමුදාවේ අය මිනිමරුමකට අතගන්නු කරගන්නවයි කිව්වම රණවිරුව අතගන්නුවට ගත්තයි කියලා කෑ ගන්න එක දන්නවා. එතකොට ඡන්ද අඩු වෙනවා කියන එක දන්නවා. ඒ නිසා තමයි ඔක නොකරුනේ ඒ කාලේ. දැන් කාලෙකට පස්සේ දැන් විමර්ශනය ආයි පටන් ගත්තා. මම දන්න විදියට අලුත් සාක්ෂි ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර ඒ ප්‍රහාරයට සහභාගී වෙච්ච එක්කෙනෙක් දැන් අබ්බගාතේ. මේ නැචරල් කෝසස් වලින් ඇඳේමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ කර්මෙත් මේ පල දෙනවානේ.
ඉති ඉහළ උසාවියේ ලොයර්ලා නෑනේ. உண்மையில் இந்த படுகொலையை செய்தது யார்? මම ගොල්ෆ් සෙල්ලම් කරනකොට එක සැරයක් ගොල්ෆ් පිටියේ කොනක ලිඳ ළඟ මේ ග්‍රෙනේඩ් එකක් තිබ්බා. තව වතාවක් මොටර්සයිකල් වලින් වටේ යනවා. මම සෙල්ලම් කරනකොට මගේ සෙල්ලම් කරන යාළුවෝ එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඔය තර්ජන තිබ්බා අපේ සන්තටයි මටයි විතරක් නෙවෙයි අනිත් ලේඛක ලේඛිකාවන්ටත් තිබ්බා. හැබැයි අපි ගිය ගමන වෙනස් කරන්න හිතුවේවත් නැහැ. මොකද යාළුවෝ අනිත් අය කිව්වා කවුරු හරි කරන්න එපයි කියන ස්ථාවරයක තමයි හිටියේ. හැබැයි කෙරුවේ කවුද කියන එකත් අපි අනුමානයක් නැතුව දන්නවා. මොකද මොනවා කිව්වත් හේතු නැහැ කියලා ඔය එයාෆෝස් කැම්ප් එක ළඟ ඔබ කරලා යන්න බෑනේ. මෝටර්සයිකලයක් වවුනියාවල ඉඳන් ගෙනලා අත්තිඩියේ වගුරු බිමේ දාන්න පුළුවන් කොහොමද? ඉතින් අනිවාර්යෙන් මික් නඩුව ගැන අපි කතා කරනවා. ஊடக ஜாம்பவான் லசந்த விக்ரமதுங்க படுகொலை செய்யப்பட்டு இன்றுடன் 17 வருடங்கள் கடந்துவிட்டன. இதனை ஒரு துன்பியல் சம்பவமாக சமூகம் பார்த்தாலும் இந்த சம்பவமானது அவரது குடும்பத்துக்கு இன்னும் ஆறாத வடுவாகவே உறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. අමාරු වෙච්චම සන්ධිස්ථානය තමයි ටෙලිෆෝන් එක අරන් තාත්තලා හිටියේ රට කැනඩාවේ. තාත්තට කියන්න එයාව බේරගන්න බැරි වුණා කියලා. තාත්තා මොකුත් කිව්වේ නැහැ. අම්මා මෙතන ඉන්නවා කතා කරන්න කියලා ෆෝන් එක දුන්නා. අම්මා ඇවිල්ලා කිව්වා ආරංචි වුණා. මට එකක් කියන්න පොඩි එක්කෙනාට පොඩි එකාට රිදුනද නැද්ද කියලා. අවුරුදු 17ක් ගියත් මට එක අමතක වෙන්නේ නැහැ. 17 வருடங்களாக முடங்கி கிடக்கும் இந்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகளை புதிய அரசாங்கம் தற்போது தூசி தட்ட ஆரம்பித்துள்ளது. இது தொடர்பாக திருப்தி கொள்ள முடியுமா? සෑහීමක යම් සෑහීමකට පත් වෙනවා. හැබැයි සෑහීමක් කියලා ඉවරයක් වෙනවා නම් තමයි පූර්ණ සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. නඩුවක් වැටෙන්න ඕන. சகோதரனின் இந்த கண்ணீர், சமூகத்தின் எதிர்ப்பொலிகள், சர்வதேச ரீதியிலான பார்வை என ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த படுகொலை சம்பவமானது இன்னும் எம்மத்தியில் பேசப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது. ஆம், உண்மைகளை உறக்கச் சொல்லும் ஊடகங்கள் உலகெங்கிலும் இருக்கும் வரை இந்த சம்பவமும் உயிரோடுதான் இருக்கும். தனக்கான நீதி கிடைக்கும் வரை இந்த சம்பவமும் சட்டத்தின் கதவை தொடர்ந்தும் தட்டிக்கொண்டேதான் இருக்கும்.